se okupili ovde kako bi se održala prva post-COVID-19 utakmica. U pitanju je košarkaška utakmica između ekipa Rivers i Couch Coach Elcoms. Utakmica je organizovana pod pokroviteljstvom kompanije Zelena maska koja je donirala maske za sve učesnike ovog događaja. Utakmica se igra u skladu sa svim zdravstvenim merama koje su propisane u trenutnoj situaciji. Svi učesnici pridržavaju, nose maske, na dozvoljenoj udaljenosti su i nose rukavice. Sama zelena maska je proizvod koji se vrlo lako održava, dezinfikuje se u ključavoj vodi ili se briše alkoholom i asepsolom i filteri se menjaju na svakih 100 sati. Garancija na masku je 3 godine. Prva zvanična utakmica sa maskama i rukavicama za vreme ove pandemije na Adi Cingaliji, izuzetno dobro organizovana, zahvaljujući upravo trojici ljudi, Nikolinu, koji je sa svojom ekipom i proizvođač ovih maski. Taj filter koji je unutra, on je za 100 sati upotrebe, što stvarno je fantastično. Drugo što je važno, što su se oni spojili sa gospodinom Kozmanovićem, koji je predsednik košarkaša invalida u kolicima, i oni su odigrali jednu utakmicu. I to je sve medijski propraćeno, što je stvarno fantastično da se ovo sve organizuje, velika stvar. Sve čestitke svim organizatorima i ja sam izuzetno zadovoljan kako su izgledale ove utakmice. Zadovoljstvo je bilo igrati nakon ovoliko vremena utakmicu, igrati košarku, baviti se sportom, svi mi koji to volimo. Imali smo tu čast i privilegiju da danas odigramo, ja mislim, prvu utakmicu sa drugim timom, sa sudijama, delegatima i znači sve što je potrebno za jednu pravu utakmicu u ovim okolnostima gde smo nosili masku. Hvala sponzoru našem, moramo se zahvalimo za to. Poštovali smo ta pravila koje trebaju, istrčali se i jedno čekamo ponovo da igramo, šta da vam kažem. Prvo dobro, svi znamo da je korona napravila mnogo nesreće u celom svetu. Naša maska je univerzalna, filteri se menjaju, ona nije za jednokratnu upotrebu. Mi smo napravili maske u raznim bojama, u bojama Partizana, Zvezde, Barcelone i tako dalje. Moj tim je nazad 3 meseca pomno radio i uspeli smo da napravimo masku, zelenu masku koja štiti od veoma velikog broja čestica, prašine, virusa i svega ostalog.